para leluhur. Kita berkumpul dari berbagai penjuru dalam Internasional Minangkabau Literasi Festival. Kita berkarya dan saling mengenang di ranah Minang. Kita bersatu dalam lingkup literasi dunia yang kita tuju. From east to west, we unite as one. With hearts and minds, we connect as one. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan, kita membawa karya penuh makna. Ungkapan tulus hati sepenuh jiwa dalam bahasa, seni dan sastra. Kita bicara, we share our stories, we share our dreams. In the spirit of literacy we united seems. Ranah Minang, tanah karya, kita bersatu dalam literasi. From east to west, we unite as one. With hearts and minds, we connect as one. In this land of Minangkabau, we find our strength, we find our way. Through the power of literacy, we connect, we share, we grow each day. Dalam persahabatan, kita menemukan kekuatan. Dalam seni dan sastra, kita temukan keindahan dan persaudaraan. Ranah Minang, tanah karya, kita bersatu dalam literasi. From east to west, we unite as one. With hearts and minds, we connect as one. Ranah Minang, tanah leluhur, kita berkiprang jejak dalam karya. Dalam Internasional Minangkabau Literasi Festival, membagikan karya untuk dunia. We leave our mark, we make our step with literacy, with whole hands.